Kublai pi baro. Ni piliang sebagai pi cek lekut kubor jengi upek ngot cable news. Haswa bingin sedang ya ke kubor dengan kejan miet nak liang PCN ngai Kublai ka Christmas bekemen ya pi baro. Kimat berkongsan jaga kubor mentah kejan miet kilong. Hadian BNO Akam MLA let penyeso i Dr. Amperin Badubah Mahendro syakeseng NPP. Bok mau nongrem bat play Menteri Rang Badu Narendra Modi projek di Basyongdor Arhajar Saus Paksan Folklor Tengka. Dawa keseng hito ki South League seng san hima banweng no gajing kersan ya ke sorkar MDA balam kemat dari NPP. Ya simpentar ki sepangot ke Sora International Half Marathon. Ra urana seng kriem ya kenam naik hat sausenya bat ka medari pela karsano ya kenam lukimai. Bat ke kubor sigirung Kristan halor ke Christmas naginong elam niam. Hagala asngi ublay jang katayo ke MLA jang ke Shillong East Constituency i Dr. Amperin Lengdo. Badu MLA ke Shillong West Constituency uba Mahendro Rapsang kilieno ekakam MLA jangki bad hakane gejuk kesngi kilalit ben penyeso ono bad keseng National People's Party NPP. Bagini konik election MLA Banwan nagane keseng. Kini ki arngot ki MLA ki barang syak suspend na keseng Kongres kila IT ke Shithi Eno Akam kum ki MLA hau Commissioner but Secretary ke Meghalaya Legislative Assembly uba Andrew Simon. Kini ki arngot ki kentup i Dr. Amperin Lengdo bad uba Mahendro Rapsang. I Dr. Amperin Lengdo ilo ong ba kania ka jing Eno Akam jogini ki MLA. Kadai begini obat penyeso no bad keseng san partai National People's Party NPP bad banekon ki election Banwan Ru na keseng NPP. Hagapor mensengi ginong elam ke NPP gila pediang buram mikini ki arngut ki MLA ki bidang syudap Eno Akam. Haga jingelang ke belalong Hamadan Yorengheb halat mkra. Ya i Dr. Amperin bad uba Mahendro Rapsang rengkat bad UMDC ka Janti Hills Autonomous District Council uba M Langki Lamare. La pediang buram da National President ke NPP u Konrad Kongkal Sangma rengkat ka jingedon lang u National Vice President uba Prestun Tunsong. U Presiden ke NPP Meghalaya u Dr. WR Karluki, ki MDC ke NPP, kinong ketkam ke NPP bat kipat nong kersan. Habakran ke jingelang u Konrad Kongkal Sangma u loong bagane ke jingwan yaso jong kini ki arngut ki MLA bat u MDC. Kade ke singi kaman saakan mau ya ke NPP. Pada ke jelam Meghalaya hibar kawai, namar kade kadak ke bapeni ba ke NPP kan job bon ke election bat kan tau sorkar marway haga senam Arhajar Arpulai. Ulang pada ke jinge trelang jong baro ke NPP kan tau ke history haga ba kan job bon tam ke MLA bat kan tau sendon marway ya ke sorkar. I take this opportunity to welcome Kong Amperin, Ba Mahendro Rapsang and Malamare, our MDC, to the family of the National People's Party. Let's give each other a round of applause as a sign of welcome to the National People's Party. Worked shoulder to shoulder, worked together to take this beautiful state of ours forward. And here we are today, one whole circle round, back again, to be here together, to continue the work that these great leaders had started, and to take forward and take it to the logical conclusion. And that's why there's a sense of happiness and satisfaction today, not only in the hearts and minds of the leaders, but of each and every member of East Shillong, of West Shillong, and also of Narpu area, where people are seeing hope. People are seeing that there is a vision. People are seeing that yes, maybe it is possible that one day the state of ours will touch great heights. Maybe it is possible that after 50 years again, there will be a political party that will get single majority in the assembly. It is possible. Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi ha kasing ublay jang katayo balala ulabo imau nang rem bat play ki babon ki project ki Basyongdor palat Arhajar Saus Paksan Folklor Tengka ha ka jingelang ke belalong ha kenong ba Shillong. Kini projek bela play do Menteri Rang Badu Kariu Narendra Modi
ki kentup ikejing play ya ka 4G mobile tower ki bakentup iki laispa arpo telik beladap shna bat praspa kandai po telik berangya cekamat. Kajaga batemai jong ka IIM Shillong ho Sauli ke Surok Shillong ding pasok bat sau telik wei pat ki projek shna Surok ha Meghalaya, Manipur, bat Arunachal Pradesh. Bat udah play ru ya ke spawn laboratory ha ka Mushroom Development Center bat Integrated Beekeeping Development Center ha Meghalaya bat arway teli ki Hindi Library ha Mizoram, Manipur, Tripura bat Assam. Narendra Modi udah bo mau nongrim ru banchna ndrew teli ki project shna Surok ha Assam, Meghalaya, Manipur, Mizoram bat Tripura bat ulah bo mau nongrim ru na kebentak Integrated Hospitality bat Convention Center Hatura. Bat ke Shillong Technology Park ke bentar ke Baar. Hagani ke jingalang ledon lang Menteri Korbari ke Sarkar Pedeng Ahmed Shah, Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma, ulat ke Jela Meghalaya BD Mishra, ki Menteri Sarkar Pedeng ki bakentup Uji Kishan Reddy, Kiran Rijiju bat Sarbananda Sonowal, Menteri Kena ke Sarkar Pedeng BL Verma, Menteri Rangba ke Manipur UN Biren Singh, Menteri Rangba ke Mizoram Zoram Thanga, Menteri Rangba ke Assam Himanta Biswa Sarma, Menteri Rangba ke Nagaland Nephew Rio, Menteri Rangba ke Sikkim Prem Singh Tamang, Menteri Rangba ke Arunachal Pradesh Pema Khandu, Menteri Rangba ke Tripura Manik Saha bat kibai-kibai. Habakran ke jingalang Menteri Rangba adu ke Ri Ulong ba ka Meghalaya, kalong ke Jela ke Beruspa ke Jingdon Jingam ke Mariang bat Kalariti. Bat gani ke Jingru Spa ka Pauleng ba ke Jinglong Klut Mensiam jong ki Brio. Baru lai ku blai ki nong chong chnong jong ke Jela na ke bentaki projek ki babuan ke Bandang Wan bat ki projek ke Bandang Plat Thmai nadu kilat penieso ke Puli Putih ke Saptrikam bat ke Yokam Yojam ban kiu shu ki Kampen Roy ha ke Jela. Narendra Modi ulaban ba ke jingyat stat ke kam ban penieso ya baru ki nong ba jong ke than stay lam mingi kentup ya ke nong ba Shillong dagalentiral bat ke jingkiu ke jingdon ki Lingsun ki baman ke Tayo na ka Khandai Spa Hashwa kesenam arajar katsau, syaka syajar kendai sepak teli mentah. Ula pentip bahapok ke skim uran, kilingsun kiher haki kandru teli kilinti ha Meghalaya. Bat kumta ka bai lingsun kalong ke Brunador, ya ki beriau jong ke Jela. Menteri Rangba do ula pentip basan hajar kelur tengka lapan lot bancina, ya ke Surok ba National Highway ha Meghalaya, haki Prasnem Balalet. Kabak kejingdon ki Surok ki Jakarta Kendong, Balasna ki Prasnem Balalet hapo ka Pradhan Menteri Sarak Yojana ha Meghalaya kalong Hinyo Shah palat IKA ke Balasna ha ki Arpo Snam Menshwa. Menteri Rangba ado ulaong ba ukwa bani i ke jing beteng ke syong suk syong san ha kadang baru ulaong bagadi ke jing kerku jeng ki Brio ke ba bor ya baru ki kam na gebenta ki Kampen Roy ha kathan stela mingi baru ulai ku le Christmas ru ya baro. और मेघालय के मेरे प्यारे भाई और बहन हुबली शिलोंग नमे नमा मेघालय प्रकृति और संस्कृति से समृद्ध प्रदेश ये समृद्धि आपके स्वागत सत्कार में भी झलकती है। नॉर्थ ईस्ट हमारे बॉर्डर एरिया आखिरी छोड़ नहीं बल्कि सुरक्षा और समृद्धि के गेट में है। राष्ट्र की रक्षा भी यही से सुनिश्चित होती है और दूसरे देशों से व्यापार कारोबार भी यहीं से हो। इसलिए एक और महत्वपूर्ण योजना है जिसका लाभ नॉर्थ ईस्ट के राज्यों को होने वाला। वो योजना है वाइब्रेंट बॉर्डर विलेज डेवलपमेंट। इसके तहत सीमावर्ती गांवों में बेहतर सुविधाएं विकसित की जाए। लंबे समय तक देश में ये सोच रही है कि बॉर्डर एरिया में विकास होगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी तो दुश्मन को फायदा होगा। ये सोचा जाता था, मैं तो कल्पना नहीं कर सकता हूं क्या ऐसा भी कभी सोचा जा सकता है।
देश के सभी सीमावर्ती क्षेत्रों में कनेक्टिविटी बेहतर नहीं हो लेकिन आज डंके की चोट पर बॉर्डर पर नई सड़कें, नई टनल, नए पुल, नई रेल लाइन, नए एयरफील्ड, जो भी आवश्यक है एक के बाद एक उसके निर्माण का काम तेज गति से चल रहा है. Da ke jing song kia ke jing long jing man ha ke leng kiri ha ke bede bat ka klam COVID-19. Menteri Rangba ke Jela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma ha ke simpale jong ke tayo ulalu me ke jing yalang bat ki he officer ke Jela ban ngotho ya ke jing long jing man ha ke Jela Meghalaya ha ke bede bat ke ne ka klam. Habai keren bagi nong pathai kubor hadian balawai ke jing yalang. Menteri Rangba ke Jela ulaang bu ulalu me ke jing yalang hadian ke jing sakhi ya ke klam COVID-19 ha ke leng kiri. Bat ke jing lum me ke jing yalang ha secretariat ke long tang ban ngotho e ke jing long jing man bat ban chemikilat jing ada. Ulang bah ke jing yalang letai sani bah bat la syam ba ke jing long jing man kalong ke biang bah ya ke ba om dan kam ban khuslai na syap tiang ai. Bat ke jing le ki test kali ya chakmat aki ba bon ki jaka bat ki ba la ban yo e ke jing pang ila ban long tang hapo not point iway ne not point r na kasispa ke balong ke berit bah. Konrad Kongkal Sangma ulang bakam dan setia kanu ke jing ma menta ndrai ke sarkar ka hak ban syamkhia bat kamla ban kinsting bat kan yai khmi ya ke jinglong jingman ha ke Jela. And the Honorable Prime Minister himself also is taking a meeting as we speak. And this is just a precautionary meeting because we will be all leaving for Christmas break. And hence I thought it appropriate that given the current situation that's happening in the rest of the world, that it's important to review. In the review, we have seen that the situation is very much as of now under control. There is nothing to panic about. And in fact, a lot of testings have been taking place. And there are very, very less than 0.2% or 5% less. 0.2%, 0.1% of positivity rate is there, which is very, very minimal. So there is nothing alarming as of now. But obviously, as a government, it is our duty to not take things for granted, and hence we have taken a review and we'll be continuously monitoring the situation. And in this festive season, the only advisory that is there is that wherever possible, people should wear masks. That is the only simple advisory we have. But as I said, as of now, the situation is under control and there's nothing to panic. But as a society, as a government, and as individuals, we should be careful. Menteri Rangba ke Jela ula pencai ba om dan jingtep AA ke jingkam Menteri Katnat Sports and Youth Affairs ke Jela uba bantai dor rengdo ba ke NPP ke laterwa ye uda ke klur tengka ban peneso no bat ke NPP ban ikonik election MLA Banuan. Ulang ba keseng NPP ke bayalam ke sarkar Jela hak ni ke South Nam Shiteng idan bon ki kampen roy ke bala pentrekam hak leng ke Jela. Haga bala dat ban snabun teligi surak habinu jor bat ki ar postem ke bala lej. Kamat kebede buat uput usam ke belah sateng labun posnem ru la syamkiar ke sarkar ke pemerintah bat kinong rap bat ki self help group kilio shibun ki jingarap iki bakim jiyo setia brosh kata. Menteri Rangba ulang baki ladan ru bon ki program na kebenta ki samla haga bala penlong ya ke Meghalaya Games ke North East Olympic Games balashna ru iki jingtai na kebenta ki samla ki bam juja setia hagi puar ki bala lej. Ulang baki kam ke baka sarkar kelale kela kringi kinong elam ban penyeso syaka NPP. Kam tam ha baga seng kela trekam bha bat unget scam bagi padba ke Jela ken penjob bongot ki kertong na keseng NPP hak election Banuan. But as a political party, as NPP, in the last 4.5 years, as the party that has led this coalition, we have seen large amounts of development work that have taken place throughout the state. In the last 5 years, more roads have been constructed than the last 20 years. Border issues that have been left out have been taken up. Farmers and women self-help groups have been helped like never before. Youths and programs to facilitate the youth and games like the Meghalaya Games and different programs like the Northeast Olympics or the infrastructures we created for the youth have happened like never before. I think these are the facts that attract the leaders who are coming in today and wanting to join, because they're seeing that there is a support that is coming for the party. They're seeing that
this party has delivered to a large extent. Of course, there's a lot more to be done. We're not saying that everything has been done, but we are moving in the right direction. And very strongly speaking, that this is what has motivated these individuals and leaders to come in and join the political party. And therefore, it is based on that we're moving forward, and that's based on this that we convince people, and the fact that in the coming elections, we will see that the ground response will be much more positive. We are expecting that people will give a much, more stronger mandate to the NPP, and therefore, in this manner, the trend is what is the people is attracting these people who want to, of course, work with a party that is, has delivered to a large extent. As I said, a lot more to be done, but to a large extent we have done, and want to be with the government in the future, and that's why they're coming and joining us. So this is what we tell them. Apart from that, what other leaders are mentioning in their speeches, as I said, you have to get the explanation from them. What is the security arrangement for the festive season? All steps and all necessary arrangements that are required for the festive season have been taken as usual, and of course, as I said, the entire police force, all are keeping a close watch. And now, of course, with even the technology improvement, with the drone facilities, even the drones will be there, keeping a watch in the sky also as to how the situation is. We do, of course, expect a lot of traffic situation because of the shopping and a lot of tourists also here. So those concerns are there, but apart from that, most of the steps taken normally for festive season are being taken. Hagabayday bagi jingkeno bagi don ki MLA bat ki Menteri Sarkar ke balapanan kam bakla ya ke skim Fokus bat Fokus Plus. Menteri rang ba agajala ulong bagi beliau kila ban kentho kumno ru. Ndrek Sarkar kelas sedang ya ke skim Fokus bat Fokus Plus ha ke senam arajar arpuai bat kam desho ke skim ke badang temai ndrek kaliach kemat akaleng ki benta jong kejela. Bat bon ke beliau kili ojung mentoy ne kini skim baladadan ki beliau ke bakwa ban le kam san perthai kan syong ha kita ke bakwa ban kentho bat dan AA ban ong. Ukonrat kongkal sangma ubalong ru National President ke NPP ula kentho tenge yu nongelam ka Trinamool Congress Kirti Azad alor ke jing kentho persya yu Menteri Rang Badu Kari Narendra Modi ubalapong ya karyam tenrai ukhasi ha ke jingwan chikanong ba Shillong ha ka khat pratrek uno opera arajar arpuar. Azad ula tho aga Twitter ya kawe kadur kabala Shushna jong Menteri Rang Badu Kari bat kentho ba Narendra Modi ula pong na kajan kenthai ha ke jingwan ha kanong ba Shillong. Konrad kongkal sangma ulong bakalong ke ke basngusi ba unong yalam ka Trinamool Congress ba kren kumne kipat ba kham tam kajat bendokasi ba dikipat ba kajela. Konrad kongkal sangma uladawa ba unong yalam ka Trinamool Congress ba udai ban panma mardor halor ka jingkren benjong uyu pat ba dekalariti jong kajela. See, people can make any kind of statements. We have been doing this program for the last 2 years now. And it's been going on in different parts of the state. Focus and Focus Plus started in the year 2021, and it's been going on for 2 years now. So therefore, it's not a new scheme. It's been going on, and many people have benefited from this scheme. But if somebody would like to draw some kind of a political color to it, then that's that particular person's observation. I have nothing to say about this. But this is a program and a scheme that we have made it universal. There are certain criteria you have to follow. And as long as you follow those criteria, you're eligible to get the benefits. Hadin gajing peteng ke Sarkar Assam bantai biang ya ke Beat House ha ke Shnong Mukro. Ka Khasi Students Union rengkat bagi nong elam Shnong ke Mukro ha kala asngi ublei jeng katayo kila dawa nak Sarkar jela bagadai bantu klar mardor ban Pak Wengno ya kene ke Beat House. Kani ke kenhuan watla kam syam layo bani kendu yo Menteri Rang Ba Agajela namar gajing bamdan ha kemet ke bakoi bakya. Kumta kalau IT no ekador khas ke office terekam jong Menteri Rang Ba. General Secretary ke KSU Donald V Thaba ulong bagla dawa nak Sarkar jela bagan pen ko ongo ke Sarkar Assam makan Wengno ya gani ke Beat House ke badan Hamukro. Ulong bagani ke Beat House kala syak thang hadin baki pulit kelas siat yap ya ki sangut kinong Meghalaya. Ndrei hakini khindiat sngi haba keseng kala le Mukro kala lapak Sarkar Assam kala tai biang ya ke Beat House kabakham bahasyo bani kebarim. Baiklah donru kinong terai hakene kejaka. Ulong bagajing persya ban bo hakene ke Beat House jong ke Assam kene namar balatai kejaka jong ke jela Meghalaya. Bad ulong bag ke KSU bad kinong yalam Shnong kendang yai bo dien halor kene kamat jingdawa.
Tika jingwan ni kendu hi kalong ba pada kejing ja pelajar ke arpar tarik jung lai wing mentau senam hak ba sangut ki parado parasnam ki jungi kila kelon yap ki kuli jung kulit asam bat kejing wat di benia kejing selok jungi bat ki pajba jung snong stu ni lap ba ka dautan rai hi kedai ketu ke office jung ke forest department jung ke sarkar asam kapala yang omde bakayang hajaka jung asam omde bakayang tang hajaka jung meghalaya ru ande ka balayang bai hapo ukur usam jang senong bukro bab kidi kini kiju hi gibri gi bagi khobor na kapor ki balada ki pardo prasnam jungi ni kiti than sti ade ki lech ki lengkha ade ki lech tho ding de ki liwat kini gino ki marbam ki marrab ki ai ki jushabat ki jusha dawa pisah balada ki msiu ke pisah kim yo bali phashi yang disakam nilam nong nok ten paring kata ke extortion bat pembakaja tu kesniru abagi pajba ki jungi ki pardo persnam jungi ki lek mon tho ding sakhlaw halaka jong ka khlaw jong ka snong hendrei ki nong asam badai ki pulit asam ki forest official jong ka asam ki kam me ko ka khlaw bat ni dawa pisan lagi ko sapoi bo pajba umla su bat sha su sengap wahab banyami pajba bat ka sepolong iki de man sendret kuli pathar klam dakhen ye ki teman ni ki klung khla ko sni dia pedeng hadin ko to ke jingja ki pajba ki labitar bagi lampan prano yang kata ka bid office jongka forest department jongka asam ndrei lada bilik yang semukro mentap di penban ba akaju to jaka ya gani ke bid office la tei la kham pen bha su la maramot bha bat ladan hang tu di kulit asam ladan di sipai ladan di forest official bat ila berking lapan klan bha ibor pahara jongki bat kemba ni sutu hi bali ba ni persyak phai kata ka bid office kalong ba hapo mukro lani hakno no kasnong kasir bin iba si jaka ki beliau kisna ki te ki yeng gisa bagi song gisa maki andre ka jaka tre ki jaka kata kom ki lengkha de ki haban lek ki haban ya leng ba teng ka khlaw bali rap bali riang ti hapedeng jong kita ki jaka sa jong ki beliau bat hapedeng bat haja ka bat ban lek po ki lengkha sepo ki khlaw sepo ki ki wa idon ki pulit asam berkata ke bid office kebolong bala da kini ki pendik la da ki pajbah ki menut su ban lech ki lengkha kamut ki la du ja ki mi obam su ki la du garap geriang te ke jingni yang jonga ni ke bid office kalong ke ba lada mla ban weng ye ka kamut ki jingja ke ba khamsar khai su banyak baja ha to arpar terik ki la ban ja de kembang itip imenta ba ka sarkar Meghalaya ba ka sarkar asam bidon apa dengan jing penbet put kadang ru kejing ya keren benong ba ni hab ban yadan ka tak understanding kejing stu tiban sedang ningkong bahkan wan kata ka jing stu jingmut apa dengan jong Meghalaya ka asam linik mengilap benong berwan ra ya kata kejing sungsuk apok kaput kumbala kular dak sarkar asam ka sarkar Meghalaya ka beningkong hi ka setiap ka beningkong ka sinjam ka beningkong kadai ba ka sarkar Meghalaya ka diban kuntu ya ka sarkar asam beriban wengno mardor ya kutu ka bid office kanang ban lat ni ki kanang ba ki noksong snong jong than mukro kinyo ban lit ke jing sup ke jing singan shala ki lengkha shala ki jakarap jakaria wala ka samai terekam jong ni ke sarkar senrop lang Meghalaya Democratic Alliance MDA kalajan kot artat namar balajan ki election hendrai ka wei ni kiseng bhalang gejala kelekentu ya ki sautuli kiseng san perthai ki badan hakni ke sarkar bagi di ban wengno ke jing kershan na kini ke sarkar ya gini gejeng kentu kini keseng kalap haru dak sithi syakini giseng bat leng bakilat patai kubor ha gejeng kendo bat ki ha ka arpulai terik mentau no pra arhajar arpuar kaseng Nyotrap Integrated Territorial Organization hito ha gejeng kendo bakino patai kubor ha gini kesngi kalapan pau bakladak banpa dak gejeng tho syakinong yalam jong kisau tuli kiseng san pertai bakenthop ya keseng UDP ke HSPDP ke BJP bat ka PDF Hakabakila kentu yaki banweng nok gajeng kershan ng sarkar MDA kebelayalam ng gaseng National People's Party. Menakening la khot ya ka ilali kentu yo speaker ba menba. Tadin mengi kentu berba menba hatu kupor lo mengi ban mengi dawa ban penlong ya ka special session lo ne ya kata ka berbar bakerpang halor ban ya keren ya ketu ordinas ban penduk pendam no ya ka an khalai. Te hadin ba ngi menen ngila phone yo vice president jong ka UDP halor badai berkene kamat te ngila kli yo uba
Kelak JIU ya special session kat kumba kular speaker unkot ya second week Disember. Ndre menta kelak jan kot na Disember. De nakaliang jongku uklem kot takadaw ni phone vice president ban keli ndala keli vice president juba pu wang ban nakaliang ka UDP kalong ko plak kloy ban ya shong ban penlong ay ka special session. Henry nakaliang jong NPP pat lingba jong kontrak kongkal sangma tre ban penlong ay ka special session. Te kani kala konsumsi yangi bangila su ba pleng kala da kani ka NPP kan wan biang hakobor si session kan penlong ain bet ya kani ka ain ka sno hapo ka jela ka jongi kumbangila I kita kisien ba menakan dia udang ya kendu ya ka wei ka menteri jong ka Rindia apa ulah sampai di ketika report apa ya dari bagi kasino karis kos kini kita tengin kalian jongi ngilak pak dekan ke sti sya barok political party ke ba yes no tilang ba ke MDA ka ba kontok ke UDP HSPDP BJP PDF bandawa ya ki pakin weng no nakani ke sorka lada kini ki parti kembeng ra te kamut makir ki don kiti haba man ra ya ke kasino tengin kalian ba jongi ngilak thot dekan ke sti bang ai pare ki tang lai singi tek pat lada kimle umta ni nakaseng ke jongi ngin sa her sama badan badingin jalap persya ke NPP bat kumjo ro ikni kiseng ki badan hakan ka kon MDA ke jongi ngin num yang kono ko political party hendre ngin yang yo breu bla nang la start ubat mat dei kono ko party laj no de kini ki party ke bla de pshat la de shukari ke pajba laj no kita hendre ye kitu ki blang thamai bat ki balong eligible candidate ki balak ban tei bat ki balak ban keren ban pensyai bat balak ban snaan ngin keren ye kita inum I specific ngila ban canvas ka VVP ngila ban canvas ka TMC ngila ban canvas ka Congress UDP ka communicator HSPDP PDF de ki no ki bom yadon bat kene ka NPP ya ka NPP ru baling ilong against badai baka kala along kala thok kala syukur pet example kum hakan ni mo baling im shani ay kan ko ordinance ka bala kila pas dang shen phi kan mau kila pas ke cabinet ban numan ra re ka festival ki ong bagila cancel henry dang haki ni kisi ke khatkan na tu khatkan dai hadu arpoi ka don ka tu ka winter tales te hang tu pila pau shai bakal athok te ya kan ni kan thok ban ong yi soi ka ordinance le ba pitip kila ban pun kala but kani le haba ni la sha tenjuk na du ka spa ka pho ka ne ka tai pangala su hi ka jing bom kwa kontrak ban shong special session bu don jing mut cylinder ka basniu ya ka jala ka jungi Hasua begini kemi ki kubor ke bangsa ngina phasha shipor sya ki jing penbana. Experience the best of Indian cuisine with a wide range of options for Indian, Now PCN ang nagajanmian ngina pai biang syagi benta jong kubor. Kinong yalam jong darbar shnong nongra akala asing ble jong tayo kilalit ban chimti ya no objection certificate na kahima meliam. Nagabenta ban penan kam ya kawa pen syamet ban shnai ketelong umbam umdi ikipat ba nong shnong jong kan kathain. Ya gani no objection certificate la IT ru acting CM kahima meliam upa IM aina manik CM seorang ba shnong kanongra uba ban pengrop ha kabaliran lang kinong kit kam shnong bat ki menteri jong kahima meliam.
Habakaran na kajingelang ubaaban ula penpaw kajing sngongo ika hima meliam kebelasya ika snong bakan penan kam kawa pensya amet naga benta benshna ika top kaban bo ika hadu nyolak litar ban la ban penbiang ika bam di hadu lai posnem ii pat nong stong ulang bahapo ke snong kidan kita long ki bahe jaki pat ba ki bakai ika hakalang kesor celong ndri pat ba hapo snong pat dan ika bam di ki babiang Urang ba asnong uloong ba baros kata ki pat ba kanong ra akila mat ka jing ka bakraw namar ka jing kerdo nri mentara ka jing pentrei ya kani ka skim penbiang bam di ki pat ba kin lad na kani ka jing ka phase 2 ka pisa ka ba mang nagbenta jungi ka kot kumbak hat praklur yai kani ka phase 2 pat kadai na katok siya gitliw yung brew ka house connection te kawai na ki requirement yung ka phase 2 kawai na ki jing don kam kalong bangi dang day ban yo syu ki additional sus ban pendap ikata ka nyolak litar lakum no ya ka bakane ka sus na ka phase 1 ka bingi yo kanum pot poi sa kata kan nyolak litar kanum dak tok la don ka ba nyolak ndrei ko kanum pot dak nyolak na ka phase 1 te nakaliang jongi ngidan kam additional sus na ka PHE yang ladam don sus syu nai ru nyimban singin hap ban wat ki jaka ban drill hasinam ndrei ngila experience sa drilling Pigidan ki jaka ngil adir ar lai jaka ki bater kang raw mendadum ina kata kataw ka possibility ban drill ka kabo kijing ar tintip ka banlong ni ka bamlong ti hendrai da ka jing ya perkhat jong ki paranong trai kam snong bad adin nang ta da ka jing kit khia jong urang badong jong kadong nong marbo ba Johnson marbo mau bat ki bre jong PHE ki le hiar sigani ka jaka ka balong mar kaput bat kanora bat ke reserve forest hangtai it sirwat reserve forest kadon sesiliang kanora seni sesiliang te kadon gawa hangto kebangi ngi tip kum gawa pensamet gani ngi daketin senong yong pensamet te de her kam surum ki yong gawa kayan kaya tungku bat kiti area jong kanai greens ke her ter surum kaya ka poi suwa umba te ka sedang nang tai nagini ki benta jungi kanora bat ka it sirwat reserve forest tidak lalai pe gitu ke kebadan hang tu katu ko ke bami nang tu kidan gitolong gibarit ki ba penlong ye katu gawa bakan tenda her kam surung ka kam he apa pe ye katu ka te kemut kadon jingkermen bada kani ke la ban pendon kam tang ba ngidon kam ke NOC ngidon kam ki kot ke sla ba ka snong ka de ban peni ba kadon authority ban pendon kam ye katu ko tingi tingim don kum kata ka authority ngidai tang kador war snong te nagtakadaw ni sawan ekran siya hima na ekran ye i menteri Kharluki te mi rutang suyo sungaw hi yang kabyang kamlelay tho ay ra gijing tho tingi ay gijing tho siya hima bad hadin bengila ay gijing tho ni sungaw kumen bengi ay kani menung mana hubunay Oktober gijing tho kiru urut hi kila jubab yangi bad ngila yo jubab bala pentip ang wansim no ay ka NOC te bancuan sim kumtu ngem sungudai ka akor namar kadai gejing kerku nam ta kumba mundi ububon balang hasnong hatau bat kadai gejing kerku yangi ba ke hima ka kloy ban chaskor kene gejing dom kam jungi te bat bagi kloy ban aingi kene ke NOC hagasi uble jong katayo balala we urang ba ubana kasnong solat thamai haga distrik Ribhoi ulado ay lagajing em habagading kabala kling bha kalbam do ke yeng trap kabadan hajan ka klaw ujurap kat ba udang yo thi alengai hakani ke yeng trap Uwe urang ba beriau ula doe la kejong ngejing em hadian bagi tilit ding ki besar kai kleo ban bam do no ko bagi yeng trap kabadan ka bika cloud rap kabahap akasnong solat thamai kabadan marjan ba kasnong mok tunom ha ke distrik Ribhoi kat kum kejing tip le olum la ong bakane kejing ja kala suba bagla ja ha ka podang step rengap jong ka khat pratrik no pra arajar arpuar ha ka por bo uni urang ba blatip kerteng kum upa brave man tangsang urang yo tia lengai ha kejing kan oi jong kamiet Nakaliang uba ali kongjo ukupa jung ni orang ba bala klat no ula pentip bagi di kebasyong basa ha kisnong war. Ndai kilawan sa awai ha kisnong mau pedang ha ke distrik Ribhoi namar ba kilawan bandrep. Uli thoru ba ukun jong ula let jabri balet drep ba ula de manwan pai no ha kesing uble.
Ndrai namar ba semelawan pasyo ha kapor lai beje ai no pai singi kila persang ban phone yu ndrai ka mobile phone jo kila switch off. Bat kum ta ki bahayeng kila lit wad yu skani kabri bat hamar ba poi kila lap sendon ba orang ba ulah klat asyan namar ka jing plu jong gading bat ka jing mamdo iki yang trap ka ba ulah sa. Hadu balayo ikini ko kubor na kaliang gibor pulit ni gibor snong ka solat tamai kim shem lapoi setia skani ka jaka. Ndrai tang katu kaningut kinong ket kam nak snong mau tunom kila lit ban senra ni ki bahayeng syakani ka jaka. Ngadai kun Pidi kun. Lakan sini kan. wa lai po dong tara Kan isa sini di bahasa Arab sa bro ratum kau na kan Kampung ni. na ya sawai na ni kun ba dugin ya rap ya trai tu ni sin ya rap tu ni kun ro kan ne kut patiu dekat belum kut patiu tenang kit unu persa pe nomor persa tu ba ha nang wan sim nang wan kut nang wan bu chi tu nang sa sini nang pun ko ya trai ni pati Nung ulap kan di cara di pisiai kan ni. ka sawai Sawai. Arab bawai ni. sawai na mi kun ba dugin Lakan sini sini tersa no pedang te sama pedang. Tong Yang piong senai ikamon paying sini sini. menai ka singin wan pai Kamon pay mana. la chao na yeng nomor ba chu poi ba dap sum slang wan che yeng nomor sa mit ku ni sum sla ke de ka singin lai de la dap sum sla to wan che te na la nwan ura adu ka por kan ba che na lai che Lai beji. nomor ko mo pa ta kat bangi phone ro yo na yo sho sudah baik ketemu tadi nata pali wan yang tahu berkung sewa armut wan sini lawan sini phone orang payin kan sudah peluk tanggung tata langsung baik sangkar peluk payin tola ada peluk payin dari nongkong phone ni kon besar sini kan macam pengdon syu demi apa buat senang orang sini Kini wan mara na kini kamla sinong dorok na mo tunom hingla ya poin kong hang ban ya wan pek tajan miet so bandum dala wan pek parti ang bala pelu kayen ibri ru la kalalang tu po yin po de pe tu sa tingim nang se ban ang kom natong tengla pentip se orang ba sinong tu orang ba sinong na mo tunom ong kan ta kam hap se mo tunom hap sa salai te pentip na sa orang ba sinong salai te kitra jaka ru ngilai pentip te kinwan mentah kadang sejak mentahi kini kejing tip iki Kalong kejing ja ke belapen her serngio wiki babon balang ha ke bawe urang ba ulah klat no hasyan na kejing sya tenra ha ke wi kali ha ke surok ba ke branda ke snong ed ha ke distrik Ribhoi. Bat kene ke kali ke lepet kerat mare dap tenra uni urang ba ke belaja ha ke arpoi terek mentau no opera arhajar arpuar. Hakawi kejingja aksiden ke belaja ke janmiet jong ke arpui terik una opera arhajar arpuar ha umroi bypass ha kisnong ed kawi ke kali ke bamshim latib yau registration number ke lalit bantenra yu urang ba abriau hadu pun akhlan no hasen katkum ke jingyok lum kubor latib bakane kejingja kelaja ha kepor kumbah nriu beje i janmiet katba unia ubriau yau latib kerteng kum ustan shandeng karkongor ubladan sapun rusnam karta udang wan pai nak jaga bela balik pai nak shalayeng. Ndrai hagane kapor kawi kali kalit bantenra yuni urang ba. Bat kalapet kerat sendon dengan jaga klem dayo syuban bat yakane kali. Bat uni urang ba ulah klan no hasyan. Na kaliang gibor pulet ke tanat umyam mari ayo jengtep belor kene kejingja. Kilalet mardor kene jaga bat menta na kaliang ki pulet ke tanat umyam kidang penlong ya kejing tokit. Kaseng Kongres saksi tok ding jong katayo kelapen pau bawa laki MLA jongka kelapet senglut. Ndrai ha kejaka kini kinong mi kemat on sami bujili no deki weipat ke benekon ki election MLA ke Banwan ha kesnam arhajar arpulai. Bat kaseng Kongres kan sapen benaru e ketup kerteng jongki saupungut ki kertong ha ka wat ke benengkong ki bani aireng ki election MLA ke Banlong ha kesnam Banwan.
Presiden ka Meghalaya Pradesh Congress Committee uba Vincent H. Pala habai keran beginang patai kubor ulang bahaka arp kendai terik mata unu opera arajar arpuar. Ka MPCC kan sapha ka kerteng jang kisah pongut ki kertong syaka All India Congress Committee na kebenta wani ojeng menjur. Ulapan pawe ke jengkerman bakaseng Kongres kan penyang kertong habaro andrup hoteli ki constituency jang kejela. Uba Vincent H. Pala ulang bawa kaseng kamdan wat weu MLA ubamenta banekun ki election hakasnam arajar arpulai. Hendrai ka Kongres ka sengau scam na markidan ki MLA barem bat ki MDC ke ban mi bujeli banekun nak seng Kongres hakan ki election. Nalor kani ulang bakumba sanpo hado sanpusan nak sispa ki MLA jong yang dorbar tauan ke Meghalaya ki rem haman laki election kumba pau haman laki election jong kejela. Ula pentip bru bak All India Congress Committee kala itu bat menjur bantau ya ka Meghalaya Pradesh Election Committee bat Presiden jong ka Meghalaya Pradesh Congress Committee MPCC unlong chairman Dr. Celestine Lingdo unlong chairman jong ka Campaign Committee bat uba pencengan NCM unlong chairman jong ka Research and Monitoring Committee. Nalor kani uba Vincent H. Pala ulong bakinong yalam ka BJP na Delhi bat Meghalaya kila syukur bat penbiat i padba ka jela. Na kebukular ban pha toket halor gijing kena bamsap jong ke sarkar jela bat kumjuru ban wengno na ke sarkar senrop lang ke MDA. Uni unang yalam ke Kongres ulabu jingkeli syanu kija ke Directorate of Enforcement bat ke CBI. Kiba ke BJP kelakular ban pha toket persya ya ki kam bamsap jong ke sarkar MDA. Bat kinong yalam ke BJP kelakular ru ban sya banti do yong biang hapo sispa propose ngi. Hendrai gini kijing kular kila syukut tang ha kaktian. Uba Vincent H. Pala ula kena ru ba omtang bagi BJP kanang ban syukur gi patba. Hendrai wat ka sengsan pertai NPP ru kala syukur bat penbiet gi patba ka jela. Kam tam ha kabayadai ba kejing kentiu ka yok kam yo jam gi samla. Hendrai hadu menta ka jela ka hiar arsut habai nujor bat ki wai pat ki jela. So in our manifesto we have decided that the moment the Congress comes to power, all leakages when it comes to revenue will be blocked. And revenue that is supposed to come through tourism, that also will have a special committee. If we have to study the examples of other states like Sikkim, or if we have to study the example of Bhutan, where tourism really benefits the local people, unlike what is happening now in Meghalaya, where every tourist who comes, the tourist vehicle itself is hired from Assam. The food itself they pack from Assam. So all that we get is only the garbage that is left behind. So the Congress party will look into it and convert the tourism potential of the state into a real revenue generating activity for the people. Then the next one that we concentrate is the unemployment. So when we talk of unemployment, the youths are the main target group that we plan to help. So through entrepreneurship programs, through hand-holding programs, instead of wasting money in so many activities like festivals, this and that, we can utilize those funds and redirect them into helping our youths to stand on their own feet by starting maybe small-scale industries or cottage industries. By hand-holding them, we can always create employment for them. Also, the issues of delay in filling up vacant posts in the government. In the recent past, we have seen how the youths who have participated in the written test, physical test for the enrollment in the police department. Till now, nothing has happened. So, the Congress party will take care that these things will be done in record time, in a short time. All the vacant posts that are lying, we will fill up. Then, the issue of women empowerment. We have seen so many schemes that have been doled out by the present government. Too late and too little. The Congress, if it forms the next government,
all the schemes that are meant to be given to help the women, to help the youth, will be done in time, not late. For example, one of my friends has told that if the piglets were distributed 2 years ago, by now those beneficiaries would have had 10 to 15 piglets out of those. But giving out things just before the election, this is just a wasteful expenditure of public money. The first list of candidates, I think once the election commission announce the election, then we will do it. But on 29th of this month, the first meeting of the Pradesh Election Committee will sit, and then 40 names, hopefully on those days, we will let you know who are the names which we are recommending. This time we decided that whatever we recommend will be recommending to the AICC, will not hide, we'll have a transparency, so we'll give you the names. So on the 29th, we'll be having a meeting, and definitely we'll give you the names and the biodata, so all of those we are preparing for that. So tentative on 29th, the names from PEC, from MPCC will be finalized and sent to Delhi, subject to their approval. The names, the candidates will be declared by AICC, but we will not hide from you. We can give you all those names which we will be forwarding to AICC. Yeah, you are right. Because lots of coaching of our young boys, not only at the candidate level, even at the workers level, at the district president level, and even at the block level. So we try to lie low, but there's a limit for us when to lie low. So that's why we lie low for sometimes. But I think enough time, another 2 months, the election is there, will come out very strongly on social media. So, and the youth which we have trained and all, which I said, we will form a team, and then we already form a team, and then it will be disseminated to all the block level and the district level. So the mainly responsibility of the youth is at the war room, where we will give to all the concerned block levels and the district levels. So will the Congress field candidates in all 60 seats? Or? Definitely we will fill all the 60 seats, but we may short 1 or 2, I don't know, but our intention is that we will fill all the 60 seats. Ka youth wing jong kesengsan Partai United Democratic Party hagasi thok dieng kalapan bana ban shim kiai kimat bedai bat kajing kerdo kam gisamla kajing kta jong drugs ya ki imlang salang bat kiwei kimat kibakta ya kipat ba jong ane kejela. Chief Youth Organizer ke UDP Youth Wing uba Eugene San Lengdo ulong ba ke Youth Wing ka kwa ban plet jingmut alor kamat jong kajing jelai drugs kamtam haba uniu jingdi penbuat ula poiru hagi jaka ki bakendong kencerot. Ulong baya kanong ba shilong latip kum gaslam jong puli puti hagat hanchte lam mi bat kumta ki kwa baya kene keburam dai banwan ra abyang sashi senpat. Ulong bagi duna bah ki kena asamla ke jela ke ban pendep ki competitive exam kumta keseng ke penslur ki samla bagi dai benele ki examen bat kan wat kilat kelenti kumno banerap lam yaki. Nalor kani ulong ru bagi youth wing kan pai kemat ha ke bedai bat kakam jung okai perthai bat ban pet bagi samla ken dan bentah ha ke negalan kenang bagan long kalat yo kam yo jam. Uba Eugene San Lengdo ula kentu ki samla bakin kersha ne ke UDP bat kaseng kan persang ban pediang ki jing ai jingmut jong ki samla bat kumno ban harap yaki bat ban wengi ki jing e ke bagi samla ki mat ha ka jela ni don shibun e ki jing sngo abai dei bat ki samla tengi kwa ni ban ai ka statement ba kum ka state youth wing nin phai khmat pha chapang ka jing kentiu ki samla ka bani kong kalong kumbang itip aga jing keduk kam keduk jam kumbang kalong menta apa jela jungi katahi kebani kong iko abanginya her jingbut kum ki samla kabai dei baki kam ki jam jongki samla ki jungi kabaan kalong kumbang itip menta ka jing roy jo utrok sapa jela jungi kalong ke kabala wara ya ka jingchot baka jing sosi hakilong yin kilong sem haman la kathai mno ta apa ka nong bahi rei shiki nong kan dong ke stretch jong ka jalai tengi kwa ban kamtam banyak kun kinwa kilai kinti banyak kun yang new drop bakabalai kalong ba kumba pitip hi ka shilong ka julong ka kumbang itip apa kan is kedeke educational hub jong ki samla jong ki jala not isi berowai te kumba kalong menta
ni kwa hi ban kentiu biang ya ka bakan yo biang ya katakanlah kum bakalong menshwa ka basau kolong ba kumangi i ki ni kamduna ki samla na kajela jongi ki bai pass ki ni competitive exams kumtam ko dei ba ki IES ki wei ki ni ki competitive exams ki bagi don ki administrative level tengi ko ban pisluri ki samla halor kini mai ni ko ni ki MPSC ki UPSC tengi na kaliang ka yudwing lu inya persyam ki wat kilat kilinti hakano kaliang pengila ban pinslur ban pentibit ban aimin simi ya ki samla ki jongi baka bakat dulu kumangitip ka tourism pok state jongi kalakeu kalanang roy bat kumangi kadai kawai na kalat ka denti kumna bangin takel ya ka cingkeduk kam keduk jam po ki samla ki jongi te ngi kwa na kaliang jongi ro bangin pit men pit ban pislur ban ai ji kai ki prepare habai dei bat ka tourism po ke jela jongi tikani long ka bayan mai ke ji keren ni ru no mangi sutu ba haba kayan idan kam man ra biang ya katu ke bai la on ne ba ngi kwa ra bang ya katu ke jing kuli pithi ke bagi beri baro na ba ki wan hamni yimde mangi bagi sabar de kibreu na ba kinwan man puli ni tigidan sibun pak ki technical ke bagi keren ya kata tingin namla pun share sibun tendengi kwa kum ki samla jo yu jo parti pi kwa kata tiban gitiu du ya tourism ke bagi lakiu ha ko jala jongi ni kwa kita ki samla kumnu kinyo ki kam jam kumnu ngila bagi kai ki bagi play gila klenti lembak tourism ha ko jala jongi tenanta kini ki bangkongsan ki bangi lai keren ten hamdalor kini kinang don shushu ski way ki bangi kwa bangi keren habe de bi samla bat khamtam e bangi keren ne drugs te ngesutu ba kum ka parti ni ki samla ni ha bangi kon ke ki don ki ba a unit of shnong ki thao ki be trishtom badrat dingkhom yaw ni drugs ki por ki menchua na kaliang jongaru hab ngadon apo ke KSU nilai trishtom badrat dingkhom tengi ba kani kalong top ha bani kun tingin option strategy kleti wala ngadon mata political party akasan ima simaru ya kani mata innovation tenga susmo to kani gawai kalong ba ngapil si samla kentai pachendra samla khatam ba hakani election arko apply ailat ya UDP sai sen pat kumbolong sunang siaja na spak de bra banyo hi do chungna sto bode naka chat bode jongi banyo hi banyalam bangila banchim ya ni ki issue shahmat teladang tang sunang na bra hadien pat issue yo kasorka sendro kabaka UDP kamla konsensia tede na takadaw ngapil na isamla yo manta ailat ya ni seng dilu kabahe apa ko jela bakan sinsya bakan yo shibun kisi bakala ulle ke baro dai di jing apil jogan ban yale ban pensawajam me kesur ban persya ya gejing temu ban penken rea ek office block jong ko umsning CNRD block ha kasibalang jong katayo kakenhun kirang ba asnong na kilai photli gisnong hapo kalama jong joint action committee kalayo se gejing kersyan na ki kenhun seng balang ki badon ha kani kathan Kajing persya halor kajing pengkerja ek office block development officer ko umsning CNRD block kelanang sawa jambha hadin kajing mi ipat sakakenhun kirang ba asnong na kilai posnong hapo kasatri jong ka joint action committee against shifting of BDO office kablayo ru kajing kersya na kikenhun seng balang bakentup ka hito HNYF bat ka koop na riboy yakni ka joint action committee against shifting of BDO office lathaw haksingi balang halum nongrim Hakabala jet uba ar karkrang komu chairman bat uba dondor marbanyang komu secretary. Hadin kejing taw ya kini ke joint action committee kinong yalam kilalet ai tiru ya kedorkas ban pensange no mardor kejing temu ban penken rea ek office video umsning bat kejing persya alor kini kejing temu jogi board office video hakabasyan kenselet ru ban bo ya kedorkas sha u chief secretary u menteri beripet ya katanat CNRD block bat ju MLA ko umsning constituency ban pensange no ya kini kejing temu. Habai keren beginang alam ke joint action committee kumjuk ginang alam ki kenun seng balang kila penpau baga kenun hi ke persya ajor kene ke jeng sop jong video ko umsning u Raja Brahma belatmu benlek marway ban penkan rea ke office ko umsning CNRD block na lom nongrem shalom umpi klem da pendap ke jeng pendapat ba bat la suba balak bandan ke halendat ke ban penmentoy tang yau ne video om ki pat ba
Kila ongru bakumno kibor katanan umsning CNRD blok kitemu ban penkenria akan ke office dak bakam. Baka jaka ke bakan ke office ke yang menta ha lum nong rem dauli ke dak bakapnya. Bat ke babu jing kadai akipat ba. Henry kila ong baka jing shisha kalong baka jaka keladon palat shpo akar. Bat kadai ru ke jaka sorkar ha kesnong lum nong rem dauli. Balai empenan kam mentai office temai ke jaka jong ke sorkar jela. Ada kejing temu ban penkenria akan ke office kan kita askat day ya ke pisau pat ba namar bahap pentai temai ke office bat kiwe kejing tai akan ke jaka badan tangkum ba ar akar ai. Gilepen pauru bau Raja Brahma udeng video sning CNRD blok udan kejing temu besniau shalendat dak ba penkenria akan ke office nalum nongrem shalom umpi. Ha ka balalap ru bah ke jaka ke badan lupa ke maspo akar ya giding se akibahe la shupam pathar bala subaru bala sushalan ba DBA nyaki klam ke jingtip jagi bor ke tanat video nagi pat bah. Shushu na kaliang ni ka kenhuan keladawa mardor nagi bor ke sarkar jela ba deban penkerja akam no mardor ya uni video bat ban mara da way pad officer ubudan kaman ban syakri pat ba om ban chile sop da ke batmu ban lilam kai ke spa jong pat ba da ke ba aidaw da kumne kumtai. Ini yang laki tu video. Ini yang macam video berpain. Dengan yang jungi kini kampus nang yang pengayo kita ke bah share ke dalam bagi media iba nak yang jong ke NGO semua meseng hito kala persat ni kam. Dengan yang jungi kini kampus nang ke bagi latip yang sim yang kena kam bagi la song meeting long meeting bagi penbaik nak yang jong masang hibarok. Ba nak liang jungi ni persyak ya kan ni namar ka phang galong ba kum ka jing tip borok ngi tip ba ya kan ni ka jing shift ini ka blok saklum pi khamdon nak no ka jing ra nak sarkar ni nak no ru kan ni la sim ba tang na ka liang jong officer kalau dah galong tai nak liang kam song yong ba ra uno officer ula ban shift no department sakno jaga ba kuat kan mentoi begin bu ki minister ki MLA bagi ki administrative ki bapai habai day bakal yang jong ka development jong barok. Kaya senjam kementangi lah dapat ai office video. Sulong nak ba nak liang video umdon di siang kuat banyak keduk badu banyakkan persak. Mana ba ai bor mana ban shift ni ka office. Te ki ai kita about shift ni office. Ni kuat kata. Henry nak liang ju nak mendon still don meeting senong po. Tinggal suan ai staff jong ka block office nak tak ni ka sti. Bakum jur ngilai ibu hika office copy so chief secretary government of Meghalaya so minister in charge juga CRD block baca local MLA nang bata bakin pet bina kin bisar hok kin kam makum bah ngilai persat ngilai pasat jumut ngilai long meeting ha khasau tarik jong ne ubrai pemerintah ngilai form hia ka committee kata ka JEC jong kirmak senong ba persat ban shifting ini ka block tengah aku mu chairman ke Meghalaya JEC mu chairman yang ni ka JEC jong gi rambak senang nak liang jong ka komiti berakawai bagi rambak senang borok ibaran lang bagi hane ni persak kan ke jing chef jong neu video Tementa hadian bakana ka sinong ka joint action committee jong ka rambak senang kilawan menta ka sngi tebat kumju ru na ka liang jong ka kop bat ka HNYF ru kila mi syakmat ban kersian lang na benta ya kani ka phang hadian bangila yo ya kata ka jing tip hakini kipor bola dem ngila dip yai ya kani ka ngila ai ka jing thok ru ka ba syakmat mo kum syad DC ngila ai ka minister ru ngila ai ya kata te kani ka jing yo jing tip jong ni bau video ong ba onra na ya kani ka office tai kadi ka jaka ba la yo sngomo ban ong ba DR ekar kum bala ong rong ba snong mentar ru henry ngila yo susu ka jing tip ba kadon hadu sipo ekar ai ka jaka ka badan hang ni te kani ka long ka pau bau video hang ni uthok peleng kadi ka jingyok mentoi jong ule sei simen ya katang imla ban tim Henry kapan pau syai ba ukta ya ka ege ka jing mentoi jong pai ba ha ka jing ong jong ong ba kan on pen mentoi yo pai ba pen ban kalong ban ka ba kta kan yo pai ba ya ki ege ba ki pai ba ki kwa Henry un sule no ban pha da ki ege jing ban sign ya ki pai ba da ka bor ka jong o kata kalong ka ege ba sungsi ngi perem jur ya u Raja Brahman ban ngi kwa sisendan ya u ban transfer sisendan nang ni ba unum di shu ban wan hakani ka jaka ngi kwa da ki we ki dang bun ki video ki ban wan ban yo benta ban tre ya ka hakani ka jaka henre ngi ya u ngi la perem jur ya ka jingle ka jong
ya kapor beladep hang niru kumbatu kaji akiding ki beladon hang ni apok khlau la penjulor da ka mariang Henry ya ki babaharu uot penban lalut pelan ya ki ding hang ni kata kam di ke pen mentoi yu pai ba syai kata kalit kata ka jengpom ya ki ding syai ke upendan kam ya kum kita kam di na benta ka jeng mentoi jong pai ba te halor kani ngi kentu ya ki lokal MLA ki jongi bakin simkhia bakin weng sendan yu ne ba om di syu banwan hang ni bat ngi dawa hiro na kaseng ka jong hiro ba ya kum ni ujaj breu ngimdi ban ai kata ka ba unyo ban lemon namar kani ke ibro kadai ka jingdan jing em jong pai ba om ka jong u simen Menteri Rangba Kejela Meghalaya Konrad Kongkal Sangma hagasi pelai jong katayo ulap play ke jaga terekam jong ke GIS and UAV Center kabadan ha Secretariat ha kenong ba Shillong ha kebaledon lang ke officer jong ke Sarkar Jela. Habai keren megidong pathai kubor Menteri Rangba Kejela ulong ba kejingdon gani ke GIS and UAV Center kan ajing mentoy Kejela da kejing pedan kami ki kor ki bor ki batamai kidur kidar na satellite ki drone na kebenta banyo ki jingtip ki babania ki banirap ke sarkar ban ajing chakri ke bakamba ban pet bat kemi bania ke jing pentrai kami ki skim hakeleng Kejela Meghalaya. Ulong ba ke GIS bat UAV Center kan penan kami ki drone ban pej ke jing deheng kali bat ki pulet kila ban pej gini ki video leng baga live stream ha ke bedai ke jing deheng kali bat wat ka por badan ke jing bam shongsuk shongsan bat ke jing shlei Menteri Rangba ulong bagane ke center kan ajing hi kairu ya ki samla Kejela bagian pentebet ilade ha ka ban penan kami ki drone bat kane ke center kan don kami ki samla ha kane ke benta. This is a center which is going to use one of the most latest technologies and satellite imaging and drone technology to ensure that we are able to provide better governance and better services and also monitor the overall implementation of different schemes throughout the districts and throughout the state as a whole. Just today we were watching the drones that are right now, of course, with proper permissions from the Deputy Commissioner, are right now surveying the traffic situation in and around Shillong. And we have communicated to the SP's office also that we can start supporting them in order to give them live feed and images regarding the traffic. So we are hopeful that the police will be able to use these services immediately, and I'm sure that drone view will help them to be able to manage things in a better manner. So similarly for other things also, the drone technology can be very, very helpful and supportive. And in very difficult situations and critical situations like flood issues or law and order situations, the drone technology can be very helpful for the administration or the government as a whole to make important and critical decisions. The second important thing was the GIS program that is there, where satellite imaging is being used by the department and by the center here, where we will have mapping of critical information regarding a block or a district in different parts of the state. For example, the different water bodies, the rivers that are there, or whether it is the overall development like the hospitals or different water supply schemes or different road connectivities. All these aspects will also be there available through this GIS system and this mapping, and this all has been done through the use of satellites technology. So this is a very unique center, and this center will be very helpful in ensuring that we are able to monitor things in a much better manner, and more importantly plan and implement things in a much more better manner, so that better governance can be provided using the latest technology that's available in the market today. Same center will also be providing training to our youngsters who will be trained in drone technology to be able to become drone operators, and the other GIS mapping facilities which also require some training. So this will involve a lot of our youngsters who are anyway very tech savvy. They will also be involved in the entire process of ensuring that we are able to run this system better. Hashua benkut no kesamai pulia jong kisamla jong kene kesnem arhajar arpuar. Bar kisamla kenyo syuti telang no. Ka Sinod College Shillong kalala ban pendep sakawai ketong. Kata ka jing pelat pat ba ekakot kabla penbit penbiang da kawai ke department jong kene ke college. Ya kene ke kot la pelat pat ba ka jingalang kabla long haka kat kandai trik mentau no opera arhajar arpuar.
Ya kini kekot kebelai kerteng a retrospection into Meghalaya's 50 years journey of statehood kebela penmi the Center for Historical Research Jongka Sinot College Shillong. Rengkat ke jingit Trelang, bat ketenat arts and culture jongka Sarkar Jela. Laplat pat ba aka ha ke jingelang ke belalong ha ka Vivanta Hotel ha kendai lat Shillong. Ya kini kekot laplat pat ba do Menteri Rang Ba ke Jela Konrad Kongkal Sangma u belalong Kongsan ha ke jingelang. Rengkat ke jingedan lang UMP Kayeng Darbar Raja Sabha u Dr. W.R. Karluki kum usumbut Kongsan. Hagani kesmi haswa ban sedang ya kejingelang la sedang shwa da kejing duai ya kabela pendap da uway na kidkot jangka governing body jangka nega college uba FJ Mairom. Bat hadin kenia la pediang buram ki kenrem ki lendan da principal jangka Sinot College u Dr. Richard M. Lengdo. La yo aru ya kejing itu lengkot sepang kejing to hagani kakot na assistant professor ka Department of History uba David Arnold Karshandi. As an institute, as a college, as a university, apart from imparting knowledge and education to our youngsters, research plays a very crucial role in the education sector. And we have always seen that a lot of colleges and universities normally don't stress as much on research as they should be doing. And that's really something that not just me, I'm sure many of you have noticed. And if you were to compare this with a lot of the other nations, especially the developed nations, you will see that universities and colleges and the research that they do plays a very important role in policy making and even in the development of entrepreneurship and overall economy. And therefore, I hope that this particular, the entire way in which Sinot College lays so much of stress on having, research done, publications done, I think is something that other institutes should follow and should try to replicate. And that is also one of the reasons why for a very long time, seeing the kind of work that Sinot College has been doing, that even from late P.S. Sangma's time, his association with the college had been very strong, and obviously we only continued that tradition of engaging with Sinot College because we really felt strongly that the contributions that it was making to our education system and our society was immense. Kanong Tulo Eri Farmers Association hakasiba arjong katayo kalau penelong ya kata masa ri kunai la tenrai hakasnong umden haga distrik Ribhoi. Da gejing tumu ban penken mau ka pateng ka bamenta yala ka riti gedostor kanyam garukom karyam gabet bat kiwe kimat kibedai bat kajat benriu jongi. Kum gejing nang yai beteng ban yai pinken mau ki kun ki hajar ke pateng bamenta yala ka riti gedostor karyam kabet bat kabam kadi bat kiwei kabari kesempatan rai jong kathad umden kabala yoru gejing itu ke bagerpang ha kabai dei bat gejing penmi yauk sai rendia ha ka arpo tarik uno apra arajar arpuar kanong Tulo Eri Farmers Association kala penlong biang ya kata masa ri kunai laten rai kabasau ya kabala penlong ha kisnong umden. Lawan ban pencingan yang kata masa kabasisian cisnem da UMLA kanongpo constituency uba Emerald Bonds UMDC kanongpo uba Balaji Rani parish priest dan parish Father Glorious CMLA kinong yalam jong kenika seng kinong rep bakentop ya ikong bimalai ke presiden bat kiwe kiri orang ba kilong kemelong kepa lembat kikun samla jong kenika tang habakran ko bukongsan uba Emerald Bonds ulai kejingero ke bakrau kinong alam jong kanong Tulo Eri Farmers Association kibeli ijingai kejingdan kam
banang penek pensa ialah keriti kedustur. Kam tam kakam tanjan. Baga pateng membentakan tip yang kena kesempatan rai kebagaian tahan keladon rupa. Ulong badan kam bandri ban sumar ialah kejing itu kebaki leok kerpang. Kum kinong song haga tahan riboy. Kabaki keladon rupa tang na kebenta jong kena kapateng. Ni kapateng banwan ndrei bagi wei gejat bendrio juga perthairu ken tip ya kena kejing itu bekerpang bagi kena tahan kalayo. Ulai mensimru ikinong alam jong nong tulo Area Farmers Association bagi nang yai beteng. Ya kakam joki hegi bobon kiliang nadok kakam syakri ban kentiu kilong kemie ki baju im ha kakam tanjan ban penbet penbiang ya kayok kokot para long kemie bat ban trishitom ban kentiu ru iki kam baju trei na kawai kepor syaka wai pat. Obsar mak jong ka sokat ini ya kalau kes kredit dong kredit juga kai di kuat. Gila orang berdua lebih deh penduduk yang akan di kota kata tu lah sekarang sih itu terang kita Islam hima Iran kita ni kan kadang kita bersama jadi kadang ini berkembang saya ini bagi kita dah ni apa berskep bentuk dikenal bagaimana ni jadi bersama kita kalian tu kibobun ki nau di kemak kalian tu bersokat ban penurun juga kita kasih agak kredit kalau pra kalau si bentar ban penek besar ya kan kredit kalau tidak sisir kalau larung agak kredit kalau pra kalau sub beda beda kalau dan beda itu kalau kepang nak sokar beda kun sangat ini juni bulan ini lalu kita kasih kan rumah kredit kalau pra kalau we dia ikut diksi juni kinsu kintokan di isi di exam di isi kita kasih Lihat kam cipai dia mau buat dia kita kasih itu exam. Lihat kam Air Force apa ketam ada 5 kita kasih. Ho exam kita prepare kita nanti kam ke sokar pada kita kasih. Jauh mendoi pun kiksi jom ka jelas. Nama kata ini lebih dia pun perlu kita kasih kita operat kalau konsan. Karena kalau musim tak bantuan aduh betul jadi kasih ingin malah mau bagi language sampai dia language kita ini aktif hari kalau mau tadi kalau berapa dia language jadi recognize language lebih kolektif kalau itu berapa ini dia rekan-rekan ini benar besar ini justru benar besar yang dua siap benar besar ini ini semua berpenyataan ini dia ke nongklu Area Farmers Association kadang juga komentar bersama dengan besar lalu di usaha dia ini syak ini karena nongklu kadang lama juga bantu dikenal untuk siap ini kedua dari bentuk try Hasyu abini kemi ki kubor ke benangsa ngena phasyu shipor syakini kijing penbena. Are you
Wan ban mat ik jing ba Hashua bing nekmi ki kubor ngin pengen mau biang himat bokongsan jongko kubor mentang ketayu. Hadirin BNO Akam MLA let penyeso i Dr. Amperin bad ba Mahendro Syakaseng NPP. Bo mau nongrem bad play Menteri Rang Bado Narendra Modi ik projek ki Basyongdor Arhajar Saus Paksan Folklor Tengka. Dawa keseng hito ik sautli keseng san hima banweng no gajin kersan ya kesorkar MDA balam kemat dak NPP. Ya simpentar ki sepangot ak Sora International Half Marathon. Ra urana sing kriem ya kenam naik hat sausenya bad ka medari pela karsano ya kenam lukimai. Bad ka kubor sigirungit kristan halal ka Christmas na ginong elam niam. Palat news paksan pengut ginong yang mare na keleng gejela bad kiri haka sing balang jong ketayo. Kile simbenta haka Sora International Half Marathon kaba 40 kilometer. Bad ikanam la adu akan gejingya kop haka elite kategori layo ora dau adisu bekele abebe bad ka richa bhaduria. Ya kini ka half marathon lepen long da ketrat sports and youth affairs jong kesorkar jela rengkat gejingya trailang bad ke Meghalaya State Olympic Association bad kini gejingya kop ke dairu ke balayo gejing itu na World Athletics bad Athletics Federation of India. Kini gejingya kop mare kelas sedang na kesenong lat soaplia bad lepen kut pat hamosmai. Hag elite men's u adisu bekele abebe ubana Ethiopia ula shimpor shikenta arminet ban mare 40 kilometer bad ula yora ekanam lado bad yo ekakusnam ba shilak sanpo hajar tengka kadba u tirtha pun na India ula pendap akapor ba shikenta saw minit bad ulawan baar bad yo priang shilak tengka bad utu cheroyet ubana Kenya ula pendap akapor shikenta san minit ulawan balai bad yo sanpo hajar tengka. Ukeme Elijah Kipruto na Kenya ulawan basau pada 10,000 tengka, bad uke Bikram Meitei na India ulawan basan pada 4,000 tengka. Na kaliang kikentai kanam ladu layo daga richa bhaduria na India kabla pendap akapor ba shikenta kat lai minit kat ba ka Christine Kambua Muyanga ke mana Kenya kelawan baar bat kala pendap akapor ba shikenta kat saw minit bat ka Arpita Saini na India kelawan balai bat kala pendap akapor ba shikenta 40 minit. Kakong Marquinles Ramsiat na India kelawan basaw bat ka Susan Chabet na India kelawan basan. Bat kini kelayo kesong tengka ke bakumjo kumbayo Kishenrang. Haga Meghalaya PRC na kebenta Kishenrang ya kanam lado layo da uskamlang suba ubalayo ya katak maksiar bat kapisa balai po hajar tengka. Kadba u Anil Guram u layo ya katak marupa bat yo katsan hajar tengka. Bat u Adrisha u layo ya katak maranong bat yo 10 hajar tengka. Gaba nagaliang kikentai kakentiman marwen kelalong kala ado kadari sisa yang jo kelayo ekata kemarupa bat kadaplen walang kelayo ya kata kemarano.
Agatan ke marathon yang kanam la adu layo da uba badan sing tham ublayo ke kusnam balai pawajar tengka kadba uba pencingan lang dekar ulawan baar bad yo katsan hajar tengka bad uba kedrek karpor ulawan balai bad yo shipo wajar tengka. Nagaliang gikentai kanam la adu layo da ikong bitaris marbanyang ibalawan baar idi ikong starina jasan bad ibalawan balai idi ikong smarles marwen. Commissioner Secretary Kasar Jela Usampat Kumar Unalong Kongsan rengkat ke jingadan lang Head Officer Vijay Kumar, Director Keterat Sports and Youth Affairs US Awasti bad ginong elam jang Meglai State Olympic Association. Kibala sami ki kusnam shkinong job kibala job akan ke jinga kop mare. Nalor kanie kila samru ika kusnam shkinong job akan jinga mare ke basan kilometer ya kibala tip kum ke jinga mare tang banceng sengu tenat nega run for fun. And to the winners, ladies and gentlemen, please give her a big hand, Richa Baburaya. They are no Bethlehem. Lapendat yaktin ublei Haba Jisu hajing longdo One shepherd hey Kinong ap lang bron bahalo Kios no kubor pela Angel bneng kiwan penra You grace laka
English one. Thank you. God bless. Khasi Students Union Upper Shillong Circle kum Shibanta banele ban penek pensa ban kentiu ya karukom riam tenrai ukun khasi khara. Ha kasi tok ding jaga tayo kala penlong ya kejing ya kop peni riam tenrai ukhasi ha kanam unai khat sausenya bat kalu kimai. Kabalalong ha usosotham auditorium ha kanong ba Shillong. Ha kini kejing ya kop peni riam tenrai lawan bani Shimbanta dik ap sangut kisamlakan thai bat shinrang nakaleng garilom khasi jantia. Haka baki nang Shimbanta ki lepeni ki riam haki arteli ki kela kata ke fusion round bat kawai pat ka kela bapeni ki riam letlat bat kela don ru ka kela tenjo jengtip haka baki nang bishar ki bakentup I Dr. Sukjai Swer uba sanat basayumaj bat ikong Osiliana si Imyong ki lekeli jengkeli yaki dikinong Shimbanta baro ka khusnam kerpang na gabenta inong keren bat tebet tam kala led syai samla bashimti snaitang ya kenam riam penwandor ke bakring tam na kaliang kisenrang layo dau remi star merthong bat na kaliang kikenthai layo dai iban sarashela u nong riam letlat ba itna tam ulayo ya kenam ha kaba ya kenam lara durana singkriam bat kanong riam letlat ke ba itna tam layo dakala biang lang dingdo ya kenam nai khat sau senya layo durana singkriam bat ubalawan baar udai Wilson Star Karmolong bat ukit kupar nong siet ulawan balai. Ya kenam lukimai layo ra da kesamla medari pela karsono bat ega nam baar layo da kesamla bashimti snaitang bat ega nam balai layo da kesamla Perinia Karsentio. Menteri Sarkar Jela uba Hamlan San Doling kumukongsan bat presiden ka KSU Sengkemie uba Lambok Starwell Marngar kumusumbut kongsan kilasam ni kusnam syakini ginong job baro. Omde kalam ne omde kaspa Andrei kahok bat kejushisha Berpenwandor ke bakring tam na kaliang isenrang kalet sa bilaban antat kalit sano Resta Mathong udang isim benta pasan yang kepatnya sungguh kongsang sokama ayaka Islam lagu bertajubi Tanya takdilan haro isana Resta Mathong noikoni isim benta pasan Iba Shipo, Iban Sarasi Shila, Ikan Kampi, Iban Sarasi Shila. Kerpat sesi tak nampak saya, Islam bertajubi. Ini dia Islam dekat rubatkan ia ke. Nak bertajubi yang kuat, yang
Singh Kurian Ngai Kapsausinya tapi dia buat pilih yang tunggal aja aku melakukan saya sih jadi pasti betul nak jumpa ini sebuta awak kalau kita cakap ini dia buat pilih yang tunggal Te perlok dak tu ngila poi ka bokut jeng top kubor jengi menta ke jan miet. Saisen pat shawan penkut ko kubor na kaliang PCN ni ai kublei ka Christmas besok bat ka senam thamai ka bakemen ya pi baro. Kublei shibon bat tiaso.